kuvuga kuba monetize biravuna kugira izina ry'umuririmbyi rivuna nabyo biravuna kuba monetize kuba monetize rero jewe ndashobora kumonetiza mu munsi umwe ibintu ushobora kurondera imyaka 8 na YouTube ndashobora kumonetiza mu munsi umwe ukaronka kwije n'amategeko vya YouTube hakaba hasigaye ko YouTube igenda igakontrola ikaraba yuko wewe ata copyright ufise n'umuntu izo platform internationale nza kuvuga amabwiriza ngo ndazije mu kubi kandi ko zitazonyinjiriza ifume motive mwereke uti nubwo utijije ubunyene ejo hirya y'izo kwinjiza uti umuntu yinjiza amahera ushobora kuvuga sinshobora kuvuga muri inzu ari ntuvuga muri ariko ndashobora kuvuga ndafite umuririmbyi maze gukorera ku munsi umwe akinjiza $70 abara amafaranga menshi ku munsi umwe menshi kuri YouTube social platform zose kuri platform zose $70 numero akazi cyangwa gace gace iyo ni isoko yarane afite $70 ku munsi kubezi nangana ho tugarukire raje biravana y'indirimbo hariho mu buryo nkoramo hari uburyo bwo kushaka ku ma platform hari n'uburyo bwo gusunika indirimbo ikarabwa n'abantu kuri boosting nka boosting mu buryo bwemewe n'amategeko Google apana bino mu mvango ma robot ahubwo nyine bavuga ati ukora ukanyibutsa ibuye ono mugani w'ikirundi of course bikije ku boosting hari tembo ni tembo of course yego why mu Burundi twema views umengo ari down cyane gusumba ibindi bihugu ko ta boosting cyangwa to boosting en fait mu byanzanye no ngwa mu Burundi nazanye n'ibintu bibiri uburyo bwo kubikorera abarundi bamenye business tugezemo business turabizi ko ari ya social media twese muziki kandi ntago gukoresha na Chris Brown ala boosting nta n'ata boosting kwisi uriko bavyumva ariko rero uburyo bwo boosting buri kubiri hari ibintu bita robot ni bikoze account z'abantu bazugara hariho uburyo bwo kubutinga amajime y'abantu bavure ugavuga ati ndimo shaka banje ibone n'abarundi gusa ukabikora shaka indimo yanje n'abanyarwanda gusa ukabikora shaka ibone n'abatanzania gusa ukabikora shaka indegire Afrika gusa ukabikora birakunda ibyo byose turabikora mu kanya gato ukabona amaviews ushaka aba followers ushaka ibyo ushaka cyose nibwo ukora live ukagira ati live ngoma nkore live iyi live ndayikoze ndafite show yangiza kubera hehe Saga Plage cyangwa za Bora Bora ushaka kwiza kubona n'abantu benshi kwisi twakora live abantu benshi bakayira bakusikarabwa n'abantu barenga 10,050 bivanye n'uburyo wawucizemo ibyo byose turabikora iyo live aho nyene tuvuga live ni no tutanuka banze kubona n'abantu benshi cyane okay basi par exemple vise show okay batuvuga vise show ya 6 zo kumara kuri stade Intwari ego hamugize live natwaye boostings ego ikigo fise ni boost mwinjiza amahera cyangwa ni boost ya robot bivanye n'ibyo ushaka hari abantu bashaka guflapa abantu babone ko barabwe n'abantu ibyo birabaho urabikora mugeze ibintu bikugira ingaruka mbi mu nyuma account yawe bashaka kuyiga kuko ugize tishe no mwishuri ugize tishe baraguhana utishije nuko akora ibintu bitemewe n'amategeko ariko hari gufata kugira publicity no kugira publicity ngire publicity ibintu byanje ndabisanzaza cyane mwanya muto noneke je ndashobora kubisanzaza mwanya muto ikabona n'isi yose kubishaka bivuga yuko igitozo utaduza ama views utaboostinga twe barundi ati rero nka Double J ko yarose indirimbo umuriyone yayikorera nyina iyo system imwe instance zifise yashobora kubikora akaba zifise bimuva ku bimene yose ivana no kuna kuki izo mu Rwanda zose ziduze hejuru cyane baramaze kumenya barashiramo imitahe abarundi ni kuvuga Venus studio yaje kuba video yashize ko ngo birarangiye bon tuje ku ma TV ku ma TV online yego n'abarundi ri hasi inyene ayo abarundi kari hasi none nagomba kubwira yuko amatelevisiyo yose mu Rwanda arabwa n'abarundi no mu bagije abanyarwanda barakubwira ko arabwa n'abarundi kuko bigiye ku YouTube mwese muhamujako urabona yuko abantu babaravye n'abarundi cyangwa n'abanyarwanda uravye ama TV yo mu Rwanda arabwa n'abarundi umunyarwanda nawe kwa nivuza camariza arabwa n'abarundi kubera iki abarundi baraba mu Rwanda cyane kandi no mu Burundi ari hari kubera ko mu Burundi ari hasi haba ari boost
boost iguta mu gihugu kanaka iguta handi hantu iguta handi hantu gusa bariya bamaze kumenya ati boost cyari cyo abanyarwanda barakora boost bagakorera abantu bakunze kutubwira ngo YouTube zacu ngo YouTube mu Burundi ngo ntizwi nta mitaye dufise tukiraho nyene ari indirimbo za nk'umuririmbyi kanaka aho jankunze kubonera yuko boost birimo ibi mu kintu kanaka yene biraba kuri commentaire bon simvuze byo kuba nk'iye ibyo byo birazwe ahubwo ariho indirimbo ziba zirakomanta jankunze kubona ari nk'indirimbo aho urumva ibyo kumuvuga ngo ndavyumva yuko ashaka kumanga icyongereza gusa igishinwa cyangwa ni kuvuga ngo umuntu wese ni business kandi business yamba yishuye 10,000 yamba yishuye 30 yamba yishuye bagukorera ibivanye n'akazi kawe sibyo ibyo boost rero uri kurakora urashobora gukora ukaza ntiyandi ukavuga ati ngo mbizamure kandi ngiye na boost ngiye na commentaire z'abarundi ndabikora ukaronka nubwo ushaka ibihumbi jana vya commentaire z'abarundi ndabikora urugero yes ndabikora bivana n'amafaranga ushoye none umurundi aca bawubije kwandika cyane umva aho ubu ninjiye mu kazi mugabo ushaka zeze ndamukorere ashore n'amafaranga ari he yishobora afite nzo gutora gute okay basi je ndibara kwiviriza nzo gutora gute kugira ngo binkorere je ubu kuva nshika ngaha ndi kuhorana mu biro vya kuza muzika kwanzi mwana ubu washobora kunsanga na machine voice na machine voice controller arangiye na Magic ariko nashikinga machine voice mugabo machine voice navuye ko ndi kuza muzika kuko kuza muzika n'abari mu byo bose bazo wari wese yemere kuhaza ariko machine voice yari label mu kurangiza nanje ko umwanya tujanye nishyuye bigi neza fresh aha nicyo cyawe nyine kucerekeye donc ingene umuntu ariko aratwumviriza ubu uyo gukura he kuko ntaguciyemo ndaranyishura jese nkubeshe twe tuvuga duteze mu muziki w'u Burundi ndabazo nge twe muziki wacu mugo turi nyuma cyane ndakeneye ko ahubwo natufashije yobora ama formation ari n'ivyo bacu ugatawa d'abord ugushaka usubira inyuma ugenda utegura nka seminaire tuba tuyihagarira Black FM zo gutera imbere utegura nka seminaire ubigisha abaririmbyi twigisha gere dukoresha ama social media yacu twakoresha nk'uduciriyemo ofetegeyemo sinabwazi no kuvuga kubera navuze ati byo byanzanye no gukora umuziki w'abarundi mugabo ndashaka yuko na business yanje nkora n'abarundi babo batangwa kwikora ababishoboka bafite imitahe bakaza ntabigisha no kubona babikora nabo bagakora ni business biremewe n'amategeko iyo bitemewe n'amategeko simba ndiko ndavuga no ku radio ndabikora kandi ntabwo facture yemewe nta kibazo na kimwe kiba kihari ni kuvuga rero ukeneye kuntora navuze biro ahantu nkorera ndashaka gutanga nimero sinzi ko byemewe nta kibazo bashaka kundora kuri 62 69 48 30 62 69 48 30 akabazo kanyuma nagira mbaze nuko hace habe utundi tubazo nageze kuba ndiko ndayagana KTP turayaga ukije n'ibiganiro gushira ibiganiro ku ma platform kandi nkamwe bantu basanzwe muzi bijanye n'imbuga ngurukana bumenyi tuba twifuza iterambere ku mpande zose muriko mukora iki kugira ico kintu ivyo bintu navyo bishike ngaho mu Burundi ko numvise ngo ntibirakunda ngaho mu Burundi ariko nashoye kuyaga nawe ambwiye ko bari muri ariko aravyiga ari muri bishobora kugenda neza ugafata ikiganiro twinka dukora ibiganiro tukabishira ku ma platform natwe bikatwinjiriza nta kintu kidashoboka uravye nko mu Rwanda barafise platform yiswe Femix iriko abanyarwanda gusa binjiza amafaranga menshi ko bashaka ariko nta barundi bariko kandi n'abarundi bari mu kwijako mugasema n'igituma batayijako yinjiza kurusha YouTube urumva ibintu byose birahari nta kintu na kimwe kitarekuwe ni kuvuga rero ibyo kubavuga hariyo ibiganiro n'umuntu wabikora hariyo gusa ibintu mudashobora gukora dushobora gufata n'indirimbo dufata ya Double J mu kiganiro urayiplayinze kirese mufitanye contrat yabikwemereye yenda mutafitanye contrat aragutera ko copyright barakubarira mugabo n'iki kiganiro tuko turakora kirashobora kujako iyi ndirimbo itapu mwashizeko yambe muri ibyo mwavuganye mwashobora kumishura
mukavuga ati natwe ega ni ifoko business muyagura ico tuzoronka ngaha tuzoza taho turaguha izi pourcentage kuko niko mukoresha indirimbo ziwe cyangwa mugakora bino biganiro mubwo mufite studio mukaza mwikorera ama guitar cyangwa ama piano cyangwa DJ akamixa indirimbo amabiti mwakoze mwebwe nyine mugabo pana y'abandi kugira ngo bakubite ya copyright ivyo biganiro byose babikora kuja kuko hemerewe kuja ko video nibiye kurazija mbuga zicuruza bavuga video ntabwo bavuga ngo music hari izisaba music hari n'izisaba ati video cyane audio niko hari zitwa za Bista na usanga ariko amabiti ajya amabiti tujya gutugira telecharge ku internet na mabiti baba bakoze umva bavyemeye ko bicuruzwa kubera ibintu navyo bitatu ico kibazo ranje yarabajije kuri Believe birakunda yuko ushobora gushaka ibiganiro kandi ukinjiza soft Facebook yabo bamonetiza abaririmbyi gusa indirimbo gusa hageze ko ibiganiro byacu bashobora kubwira ko bidakunda kubera iki yaja ko filme kuri Facebook nibe monetize donc ikibazo nyene nico gica kiza kuki ayo ma platform hageze amanuza amwano bidakunda ko donc mushobora gusinyarana nk'umuririmbyi umengo bishigikira cyane abaririmbyi mu Burundi nigikigibura kugira Facebook zacu n'umunyagihugu wese ibe monetize mu kwija amategeko ni kuvuga kuba monetize biravuna kugira izina ry'umuririmbyi rivuna nabyo biravuna kuba monetize rero jewe ndashobora kumonetiza mu munsi umwe ibintu ushobora kurondera imyaka 8 na YouTube ndashobora kumonetiza mu munsi umwe ukaronka kwije n'amategeko vya YouTube hakaba hasigaye ko YouTube igenda igakontrola ikaraba yuko wewe ata copyright ufise n'umuntu I mean Facebook kwije kila kitu why mu Burundi bidakunda kuyimonetiza no kuza kila kitu cyane wala kubaza icyo kibazo rero ko Facebook yonyine kwayo ntabwo yishura page ya Facebook usaba rero kuba ufise page ya Facebook kuko urabizi ko Facebook itarenza abantu 5,000 ariko ufise page ya Facebook ushobora kurabwa n'abantu benshi rero kuri Facebook hariho ibintu bagusaba ushaka kugira ya monetization ibyo bintu rero wajya kukabisoma bivanye n'abantu ufise hama bakakwereka ibintu bikenewe nka kujya ugira verify kuri Instagram kugira verify hari ibintu usaba bagusaba amabwiriza bagusaba kugira verify ayo mabwiriza rero bagusaba urabona bisaba ibintu byinshi nuko jewe nabyo by'amabwiriza bagusaba bya bintu byinshi bigusaba ushobora kuza tukagufashamo ukaba verify yes sir twize cyane twarangiza ni byinshi cyane birebire ariko ntibaza n'indwi ya mbere ya sponsor ushaka yuko umenya byinshi uzoce ngaho muri Black FM kubwira byinshi by the way the life for Jake cyo n'abantu bambaye mpuzaruje ni munabaki ibyo ni company sanzwe nkora marketing nabo kuko mwatuhamagaye twari mu kazi turavuga teka tuace ni company y'amarangi akunzwe cyane ngaho muri kino gihugu nayo byaza yuko mu gitera amacance tuza kubashikira tuzona bafasha kandi babita abandi icyo shaka gihaguka muri bo kare shika ngwa gihaguka muri bo yavuze company ya polisi go nyina gapia karusha tugiye tumeze gute egira mike company yakigezweho ifise amaranga agezweho donc c'est warengeje ibyo nisa d'abord nitwa bande company yitwa ITC Paint Company ITC Paint Company ari ngaho impande yo kwa Ndadaye donc qualité dufise amarangi y'ubwoko bwose ibi byose bisize ngaha nta rangi nimwe tutafise donc turafise amahoro master ni bene y'amarangi burongorongo sinzi ko bayazi bamwe bayazi turafise y'amazi y'amavuta byose hama icyo turiko turakora natwe tukeneye ko rimenyekana nicyo gituma mu evenement 6 tegeza kuhaba tukabatera inoze namwe mukadufasha ndashimye kandi asante sana ibyo buri ibintu mbeze ibara zo bisa neza gusura ariko ya commission okay so by the way guys mwabyumvise twaje kimutama ngo twacere bitamwana of course bayiyongiye nibisanzwe sorry we are sorry okay stamina Burundi Zambia we got stamina Burundi Rwanda we got stamina wa Burundi Zambia we got stamina
Oh yes, and ingine bestani ya Chief 187 alikuwa na Be First on the Floor, nyimbo kozo na Giga Beats Audio, ariko video kwa mu cha Zambia. Ndifuza kubona minushe yinjiza miliyoni 5 kuri YouTube cyangwa Instagram na Facebook mu mwanya mutoya. Zose bifashwe na Bebe Live. Yes, tuzamushikiya tuzamufasha. Ndifuza kubona Drip Remote yinjiza miliyoni 6 ku kwezi biciye ama platform. Zose bifashwe na Bebe Live. Bizogenda neza. Turi kumwe ngaha. Oh yes, ubuyobozi bw'amasaha yazi kutuga twaregeje amasaha. Tubashimira cyane, Bebe Live ndagushimira cyane ndapaka mu mushikiriza. Cyo twanga dutera turangiza. Tuzofata undi mwanya wiyaguye neza ukwiye tuba tuyege neza byose neza rero n'icyo gitatu dufasha byinshi. Yes, ndabashimiye ikintu navuga yuko mugihe nyama mufite ibikoresho bikwiye bizoba biko birafatana imana bazabikora aba mu giteramo kizoba ndabemereye kubaha sponsor abantu barenga miliyoni bazokibona kubera jewe. Oh yeah, thank you so much. Thank you so much. Yego, okay. Thank you so much. Ndagushimiye cyane wakoze kubona waje kuri Black FM. Yego nawe ndabashimiye. Hamazoga magabaje indirimbo shasha. Nisi zana babdala. Nini ndagushimiye cyane nawe menyesha. Merci beaucoup. Shimwe bana bakora twumvitsa kuva 13h gushika 15h na Hejo. Merci beaucoup cyane. Landry ndagushimiye cyane. Twigira tuno bakiretse twigirisha ndabakunda cyane. Umunsi w'ejo a 13h gushika 15h. Merci beaucoup. Nandashikiya Viva Martin na DJ NC ari anye kugira ngo tutwa tudehwe. Mbere cyo kwa DJ NC gato duce muri Viva Mart. Hada kugeta ikinyobwa cyiza cyo kunywa kugira ngo ushobore kuronka ubuzima bwiza. The Black FM, the best system from Monday to Friday. Thank you so much. 1 p.m. to 3 p.m.